Yebo, ingane wethu impela sibona lapha kumculo kaMaskandi uphinde kabe usomabhizinisi nowazakhela ke igama ngengoma ke yatrenda kakhulu ke ethi thatha lento uyena kumnyovu ke uyatinyela njengoba ke sephumela kubala ke veza istudio sakhe lapho ke recorder kusona bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu wengicela bengicela nibingelele kuyona ke Mbuso Siri MTV City nje uma usaqala ngene channel yake wenza kulungile uciphize subscribe na notification bell khona uthola zonke izindaba ke shisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha kumculo kaMaskandi ke wazakhela ke igama ngengoma eyatrenda kakhulu phana ke ethi ke thatha lento uyena kumnyovu nophinde ke abe usomabhizinisi kanti ke wengane zawethu impela kumnyovu ke usephumele kubala ke waveza ke impela ke ombiza ke ngomakhoti ke wakubo phinde ke abe isinqanda mathe ke sakhe kuma kaHubo njengoba ke emfisele usuku oluhle ke lokuzalwa wathi hey happy birthday ke makaHubo kanti ke wengane zawethu impela akagcinanga ke lapho bese wathi iyabona ke lesi sike sasingenjena nganele kungena khona ngangena istudio ngarecorda ngakhipha ke ihit sase ke sesibanje. Hey bafethu impela kusho njalo phana kumnyovu ke uyatinyela ke usomabhizinisi ophinde futhi ke abe usomahlaya ke wengane zakwethu efisela phana ke isinqanda mathe ke sakhe ke uma kaHubo kusuku oluhle ke lokuzalwa bafethu impela ke thina ke simbuso System TV sithi bafethu ke hlabe phasi ngedolo sinje qushe idibana kuyona ivideo elandelayo.